Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills District kakarwo kubur balapelai mentakasngi ulah pentip bakum ke jimbut renti ya ka hukum ke balapan mi da kaying bishar badan burom ke Meghalaya High Court kibor sencar district berkatanat pulit kilat trish tom bersyim ya kilat kilanti ke perking bah bante alakam me kejing trikam be any jongki karkhana san dewyong hapo ka district bada kejing trish tom jongki executive magistrate bat kibor pulit haka khandrew berkanyo tarik un opera arjar apoar lapan long ya kejing khandra ya ketiki karkhana san dewyong be any balayo ban khangdam hadu san phunyo teli hapdeng ubenai rempang hadu yayong arjar apolai layo ban prano iki jakasyat bat kipai ke penyasno berki atas kana jongki te ki karkhana san dewyong be any bat ban penti kana bakim lasyu menang trikam kum shibenta ban penti kana halor ka jingdon kti jongki to ki bru ki badon kti ban pentrikam ya kite ki karkhana san dewyong be any da ka baburanti iki kanton joka any la register case hapo shalang police station halor kane layo sabut ya ka jingdon kti jong bunmut ki bru baradu menta layo ke madu enreungut naki kibakan thub yo yudhishthra baham na asam u ashish arya na guwahati asam u kraubok rongrin na shalang u hopeful nong tudu na rambai senrang east jinta hills u yaman bansal na beltola guwahati asam baru eras dakar na nongstoin West Khasi Hills kat badang ap ka kaipot na ka komiti ka bakhain badia halor udoyong ne ka audit committee on source of coal ka balathung na ka sarkar jala na duka khandai tere ujambang hadu menta lade ban khang hadu sautli ki karkhana ki badan ya ki kot ki selai ki babiang ne ki valid CTE CTO ki bakan thub ya ka MS Champang Riang Siang Pendeng Jalong Dorang Gri Shalang, MS Rilangam Cook Industries, Kelon Mathe Shalang, MS MD Cook Industries, Bad MS Carbochem India, Kibadan Hakashnong Nong Kadong Shalang. Hadin beliau jimenjur na kasorkar jala hapo kijingalam, Bajing Kemi uba HK Thaba MCS Additional Deputy Commissioner, IC Motion Civil Subdivision, Lathaw ya kawe kakanhun, Kibakan Thup Iki Gazetted Police Officer, Meghalaya State Pollution Control Board, Commerce and Industries na kamtaban penpra pentheno, Iki atas khana jong kisan phunyu tiliki karkhana san dewyong kibashna khlam ka CTE ka babiang